munsi w'ejo isezerera ikipe y'igihugu y'Ubusuwisi yitsinze ibitego bitatu ku gitego kimwe gusa uko abantu babitekerezaga mbere siko byagenze twe tuzi ko wabona wenda batanageze muri extra time ariko ntagaruko byagenze kuko byasabye ko bajya mu minota 30 y'akamaramaka nyamara ariko ku munota wa 10 gusa Makadista yari yafunguye amazamu ku mupira yahawe na Lionel Messi nuko bajya kuruhuka ari igitego kimwe cy'ikipe y'igihugu ya Argentine bagarutse mu gice cya kabiri byasabye gutegereza umunota 67 kugira ngo Ndoye atsinde igitego cyo kunganya igitego kimwe ku kindi nyuma yaha rero nibwo hatangiye ibyo tugiye kuganira muri iki kiganiro kuko ku munota wa 44 Bril Embolo yari yabahawe ikarita mbere y'umuhondo ku munota 72 ahabwa ikarita ya kabiri y'umuhondo yamuviyemo ikarita y'umutuku asohoka mu kibuga kuva ku munota 72 ikipe y'igihugu ya Swiss yakinnye ifite abakinnyi 10 mu kibuga yabo bibajyana no muri extra time ari abakinnyi 10 kuri 11 maze ku munota 112 Alvarez atsinda igitego cya kabiri cy'ikipe y'igihugu ya Argentine umupira yarahawe na Lopez ku munota w'120 hari inyongera y'umunota umwe nibwo Martinez yatsinze igitego cy'agashingura cumu nuko umukino urangira ari ibitego bitatu by'ikipe y'igihugu ya Argentine ku gitego kimwe cy'ikipe y'igihugu y'Ubusuwisi uyu mukino mwabagabo mwe ndumva tugiye kuganira mu bice bibiri kuko isaha ya mbere iri kugana ku musozo reka tubanze duhere mu kibuga hanyuma tuze kuganira kuri ikarita ya kabiri y'umuhondo yaje kuvamo ikarita y'umutuku yatumye Ubusuwisi bakina barangiza umukino ari abakinnyi 10 kuri 11 kuko nyuma yaho hari byinshi byavuzwe yewe hari n'ibiri kuvuga ubu binafitanye isano na Argentine ya mbere isohoka mu matsinda izamuka kugera igeze mu mukino wa kimwe cya kabiri kirangiza ariko none Argentine reka tuyihere mu kibuga Rugaju Argentine igeze muri kimwe cya kabiri kuri extra time Argentine yinjiza ikinjizwa Argentine ya Messi wenyine buri mukino kuvuye aho ndujyaho ashyiraho uduhigo kuko noneho yari assist ariko n'undi aracyayoboye aba top scorers ya Argentine niyo defending champion kuko niyo yatwaye igikombe cy'isi 2022 yewe n'abakinnyi b'ikipe y'igihugu ya Argentine nyuma y'umukino bose baratangaje baravuga ngo intego bafite nuko bagomba kongera guhesha Lionel Messi igikombe cy'isi akaritaringa atwaye igikombe cy'isi aho zabizabagora pe kuri inshuro ntabyo mbona tuganire meragoye cette fois-ci impamvu bivuga gutyo nibyo waruhereyeho ni ikipe y'igihugu ya Argentine yego byagiye bigaragara mu matuntu atandukanye ko ikipe idahabwa amahirwe menshi ariko bikarangira wenda itwaye n'igikombe ariko Argentine ntabwo n'ubu nayo kimwe n'Ubwongereza wabaraga ibitego ikipe y'Ubwongereza imaze gutsindwa na Argentine nayo iri hafi aho ngaho nta match Argentine ishobora gukora ya ngo ikore clean sheet uvuga ngo buri gihe ni Argentine nayo yinjizwa ibitego uhereye muri iri rushanwa Argentine nk'uko babivugaga nta muntu umwe expectingaga ko iri buze kujyana n'Abasuwisi ngo bagere muri extra time nyuma yo kunganya igitego kimwe kuri kimwe kandi bagera muri extra time ikipe y'Abasuwisi yatangiye gukina kuva ku munota 72 Bril Embolo yabonye ikarita y'umuhondo nako y'umutuku bakina iminota igera muri 20 batarabona ikindi gitego ikipe ya Argentine wumve uko yagiye Argentine iruka clean sheet umukino wafunguye irushanwa tariki 22 batsinda Autriche ibitego 2 ku busa batsinze Jordania 3 kuri kimwe barakiriye batsinda Cape Verde ibitego 3 kuri 2 barabiriye batsinda ejo bundi Misiri Argentine 3 kuri 2 batsinda Misiri 2 barabiriye Argentine itsinda Abasuwisi 3 kuri 1 ubundi urebye muri bakiri mu matsinda nibwo batinjijwe abakiri matsinda nibwo naho kuva binjiye muri knockout hose barinjijwe n'uwango urebye imikino bamaze gukina 6 mu mikino 6 batsinze ibitego 15 bamaze gutsindwa ibitego oya birenze 15 uvuye mu itsinda kuva mu itsinda batsinze Algeria 3 batsinda Australia 5
batsinda Jordania 3 biba 8 batsinda Cape Verde 3 biba 11 batsinda Misiri 3 biba 14 17 yego ariko nabo batsinzwe ibitego bingahe 3 binjijwe kimwe 6 numwango nabo batsinzwe ibitego 6 numwango kuva muri knockout baragowe kugira ngo bave muri kimwe cya 10 kimwe cy'umunani babanje kujya muri extra time basezera Cape Verde kimwe cya 4 kimwe cya 16 yego bagiye muri extra time kimwe cy'umunani bagiye muri extra time kimwe cya 4 bagiye muri extra time nubwango niyo mpamvu nandi ndavuga nyine abantu babyumve bataza kuvuga ngo nuko ngo Messi utamukunda ariko bishingiye kuri fact kwera ko Argentine nayo uyu mwaka ni ikipe ibigaragara nyine ko defensively atari nziza nubwo ifite attaque y'ishanyarazi ifite attaque nziza ariko muri defense yabo nabo baratsindwa ibitego byinshi kandi urumva wa mugani kuva muri kimwe cya 16 kimwe cy'umunani kimwe cya 4 hose ukina extra time birumvikana nyine ko hari qualité zidahari zingana neza ubufaransa buguhitinga by knockout umufaransa niba bugukubise buragukubita bikarangira 90 match kabirarangiye bakajya gutegura ibindi so niyo mpamvu nari mvuze gutya ariko Rugaju yakwinjira muri iyi match y'Abasuwisi na Argentine yego bon nekereza ko ibibazo bafite bikomeye cyane Argentine biraturuka ku mbaraga nke bafite mu kibuga hagati iyo urebye Leandro Paredes afite imyaka 32 wafata Rodrigo de Paul nawe ntabwo ari muto afite imyaka 32 wagerageza kureba abandi basore bafatanya nabo basa naho baba bari muri role navuga ngo zo kujyana imipira imbere aribo Bruno Fernandes ndetse na Makaristeri basa naho ari bagifite imbaraga bitakaza kuri bo ikintu cya balance hagati y'ubugugarizi n'ubusatirizi. Messi niwe mukinnyi ufite impuzandengo kwiruka ibirometero bikeya mu bakinnyi bakina 90 muri iki gikombe cy'isi. Messi ari kumuzanengo y'ibirometero 8 muri match ya 90. Ibirometero 8 ubundi abandi usanga birutse hagati ya 11 kugera kuri 13 akenshi muri izi match inkuru nyine ziba zema intensity. Ushaka kuba ati kwiruka se bimaze iki? Nango aho Messi atiruka ubwese ko Makaristeri na Enzo bahamwirukira. Niba bahamwirukira rero birumvikana yuko umwanya munini cyane biruka baza gukura baro hagati baniruka bazimuzanira. Kuko Lionel Messi ni gake cyane kiretse nko kuri match nko ya Misiri nibwo wabonaga yagarutse hagati cyane. Ariko ubundi akazi kenshi aba basore babiri Makaristeri na Enzo bakamara bari kurwana no kugeza umupira muri zone yorohera Messi kugira ngo abashe gutsinda. Kandi iyo bayihagejeje yadatsinze ari mu buryo abandi bagatsinda. So ibi rero bisigaza uitwa Rodrigo de Paul ndetse na Paredes ari basa naho bagomba gukuvura mediane kugira ngo nibatakaza umupira barebe ukuntu bawuri Equipe nyine taragera mu defense. Navuze imyaka yabo bongeraho no kuba ari abakinnyi bari very slow cyabitonda cyane batihuta cyane ku buryo kunyura muri mediane yabo biroroha cyane ukabasha kuba wagenda ugakareba uburyo nawe ukabona ibitego no mpamvu binjizwa cyane. Iyi match yabo n'Ubwongereza rero ifite ishusho isa n'ubusatirizi bwiza ubuzarusha ubundi bukabutsinda kuko bose ntago defensively ari beza. No kuvuga ngo na makipe abiri adafite balance afite ubusatirizi bwiza pe bubona ibitego ariko adafite ubwugarizi bwiza. So abenshi bari kuvuga ngo ni Jude na Ken versus Messi. Nango kuki bari kuvuga Jude na Ken nuko bombe bafite 6 bikaba 12 hagati yabo bombe muri 13 abongereza batsinze. Bigusobanura uburyo nibo bahetse ikijyanye n'ubusatirize bw'abongereza bombe. Bakavuga ati kandi Messi nawe iyo baro nyine zibasha kumugeraho neza muri Argentine usibye no gutsinda ibitego ni nawe ure mu buryo ibindi bitego byaboneka. Bakavuga bati rero nawe naba zaba ameze neza
byanze bikunze agashobora nyine kuba yarusha bariya uburyo bazabona kububyaza umusaruro, ashobora kuba yakireye uburyo bwatuma batsinda umukino kurusha. So gusufura Argentine irasa n'iyaje bizi ko bazasufura cyane, nubwo nyine ubona barekarama mutoza akavuga ngo bakorerwa amakosa, ngo kandi bo yo bakora agakosa ngo abantu barabyexagera, yabivuze umutoza wabo Lionel Scaloni. Ariko hari umwihariko Argentine ifite muri ibi bintu. Argentine ni ikipe iziranye cyane. Yego. Iyo urebye umutoza Scaloni ukareba umwungiriza we Pablo Aimar ubundi niwe mukinnyi Messi afata nk'aho ari role model we cyangwa se yakuze areberaho, niwe wabo muri Argentine. Ukareba na Walter Samuel, iyo uvuye muri coaching staff yabo ukaza mu mikinire yabo, ni ikipe iziranye. N'ubyo urebye remplacement zabo ntizitungurana, nta nubwo zihinduka cyane, zikomeza kuba za zindi. Kandi ni ya kipe nka 65 cyangwa 70% yatwaye igikombe cy'isi ya 2022. Probably imbaraga nyinini za Argentine zubakiye mu kuba we do it as a team, if we lose or if we win it's okay. Hari ikindi kintu badafite, igitutu gikomeye. Yego. Lionel Messi yavuze amagambo akomeye cyane bamaze gusezerera ikipe ya Suisse. Rero ngo tugiye kuri kavaringa, tugerageze kongera gusubira kuri finale. Ugavuga ko demi finale nyine ubwo bagiye kwitegura. Aravuga ngo ibizaba imbere byose tuzenjoyinga izi moments. Avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo iyi groupe yakoze ibintu byose byiza. Avuga igikombe cy'isi ya 2022 batwaye, ngo ntibyari byoroshye kongera kugaruka mu makipe ane meza kwisi. Uzi icyo ashaka kuvuga se? Yego. Abo bafite satisfaction n'icyo bakoze mu gikombe cy'isi ya 2022. Yego. Kuba bongeye kujya muri demi finale ni greatest achievement, kuko banafite Copa America ebyiri mu byibuke. Nta deni bafitiye igihugu. Ikipe rero iri kuza gukina izi ibyo bintu bitatu, iziranye mu buryo bwo gukina, iziranye mu buryo bwo kumenya hari imbaraga nke na hari navuga ngo imbaraga nyinshi. Ubwo biva muri remplacement bitandukanye na za Dairema Tushera ajyamo wazisubiyemo zukuna simbuza byamucanza kuko abantu mu myanya bakira mu yindi. Ikipe ifite coaching staff bamaranye igihe bakoranye ibintu bikomeye cyane, ni ikipe iri tricky. So abongereza byanze bikunze bazahura n'akazi nabwo Argentine turayinogonora match mu kanya turangije amakuru agezweho. Ntabwo bageze extra time muri byo bari mu minota y'inyongera. Tubwire kuri Action College tujya amakuru agezweho. Nuko ababyeyi muri mu gihe cy'ibiruhuko ni mujyana abana